Kublai. Kublai. Pi poi hakane ka Mikhalaya International Film Festival mo. Pi ngolong gumno iladi. Kalong kalong pas sorong ba ka Meghalaya jongi kalong kasimnan kong bakal ayo banra ya ka Meghalaya International Film Festival mo ba pila jui hakini ki nadu ka kasautrik hadu ka kasautrik munta kasing ay kublero yepi ba ring kan video kum ka intro awai di bat ka me firma ka jongi ngadon hangi kum director yang kawan ki film khasi ani ngila bonong naka enong room film production house ya keba kani kade kasin keba ningkong jonga bat kalong kasin keba ningkong jong kinong shina film lani kinong film khasi maglayo bandrung lani bandra ikan first international film festival jong Meghalaya mo ngadon hani net ban intro yel jong ani ban penitu epi kakateng jungaw tailang nong room bat nga siyong asa hanong po kabahap Karibo district iyo ngakumu woni ki nong shna film ba ritam mo nagibarit ngan penitu ila de ba ngalapan mi aki artali ki film ka first film ko jonga kadi ka Kimolonay ya kaba ngilahaban sangeno naman kadaw na gabing ha kier nila sedang biang no sa kuwi ka film ya kada pala ay kerteng kadon mano habay di bat kadon mano ro kala clash kerteng bat ka mano kendiat ni syam jingi ba ngin banrilis no ya ka apo cinema hall ka CBFC andre kat bah ka jintip ka jongi baya ka CBFC nila banle wala dai wala ka dai ka juk kerteng ru Haba ya kani ka film mo yang kai don manu mo ya papi shoot ya kani manu balang aktor lang aktris ka film champi kani ka film la produce da Sajita Kharmolong bala direct di Lamangahi kumju videographer editor ta dan kiwi pat screenplay habai di bat ka sound engineering ngali Lamanga ya ka music background ngali audio series ya manum i aktor aktris teh manu ba kaya kani ka film champi hakani kadon mano la shimenta dai latur Kharmolong kum kan shop ani la no mainnet aktor mo ke kadba ya ka aktor aktris pada female aktor shimenta dai Dorin Hujon lade pen iya kani ka film ni ada ban pen iya haki anelai television bila yo sibun ke recommendation dan yo ka film kalong ka itana sisai kadon kalong ka film ka itana bat kadon kajihikai mo tamtami kun samla habai dei bat kamai kaji kebusnes dan ka pule ka puthi entai ta ba ngayo imo ba apa itu kawe ka trailer ni kamno na ba ucam si siya uto aktor na wa kinsi te computer director video yang kecil shooting ba umdo kat aktor ucam si siya mo ngadon ka jinsno ting ba hakat to kasngi bang issue da po jiking kaji hakat to ka po har ka de ka kasngi ka ba ka kasun bineng ka kiamdum nang ta hakalaili hauslap te ka umno kalong ka bae ba jeliu mo unong te hakat to kasngi shoot ya don kumba hadu live sawut ki artist mo kinong simenta ba de mo to film ya hakajin siya mpoy perkhat ba katu kasin bakan long real siya kumtu ya kabaw aktor laha banjom siya na po jingking wa kenci ya kaba kala jubna nam mo he mpoy perkhat wa aktor nu siya banjom ken kat kung kajindiman kasin ba re ulala ban pentam ken tai nagai ka daw ucam si siya kadaw ka uhab banjom uhab ban husier ban penlait ya lanjong na kajin sa asiat ken tak ada wahab banjom no syajing ping wa kan si daya kan ka film don manu mentala cak celam kami asau su ban peni tapi don jumun na am ban peni no hanu ka caka tujing peni le kadang bun ki bakot menta kum syajuai tang ta ko soyong jingking inding mo bang pa jupoy ka jakan dengan susu bagi ipun naka tidak diperlok hi. Ano pilih siapa juai? Juai try hakini ki hauni ubnai ke lompat tip katarik. Bidang ak kemilan ki metala no.
ya ka ba kipat ba hi mo kinong kasyan kila ong ba wanyalam film jofi dah apa pi ayu mo pi wan hanya po library mo cuma susu tamiliterium pi ki aktor hindi ki aktris hindi pi don em cisnokta yala de kasi sokta le ka don marba balay kini ki Bollywood kila banyu kejat hang ni mo kila ban simenta la ni kila ban iya kata kasap ko jongki balay ngi mla ban lai sete kata fi kejing kali de ban bu kai ka jubak ke bang ayu halade dalade ke ba ka jing kali ke bang adon wa ni kinong sina film kasi nilong midang himla pala kumha ki jing erap mo nimla ban behi ban sehi dalajong shimet te kumta ngakatpat iki nong ilam kum ka MDA bahkan ai jing kersian ke yang kum kinong sina film na ba ngiru nila ke ban poi syakat hong ba nila ruban ajing rap yaki mo kamtam hakini gisi uduna ki kamai ka ji ikam jing kerdu te kumta ba sakawai kum ka jing kali jong film ta reporta adon ka jing songkya ong ba ki aktor ani ki Bollywood no kinong ak film kasi ba kinong sina film kasi kuno gila on posh ni balengi mla kadaw kalong ba ka jing telot ke jongi kadon ke jing sokta hala jong simiat mo dia ka ba ngamla ban tur lelem kiwi ini wi ba iba yang lang pi di ba si petalang ak film pada mapi hoy iya aku mi ba ini dah tapi lagi ak kada di film te kani kadon bener kowe pat kowe ke film kesbai bab aktor utam hai awak pengatah te bat labu ni musik video bidang don kecing kermen men yo biang men ak awak nak tambah dengan pai bang show director mo tapi bidang don cungun em ban penmi biang saju ki film kajing mo le kadon cibun ba kumangat ramo banong tau filmmaker kamda long ong bangan long tau filmmaker ta mangan penmi kawil ni atali film dai kajing mo juga menta kajing target ni ka bangidang research ya kan ni ka film ya ka bang ilalik pe ya ka location shoot ya ka bang sa shoot ocean ya ka bang ni la launch la ni la ai kerteng mo ni members baru kan ya ka nong film production la ni la yo ka kerteng da ka bang ni ai ka hawk so tunani katang ta kerteng ru kat ba habang ipai ya kinong ar kilas ngo shirham hi balano ni shoot no mo ngaku mu director la ni editor so kan ni ka film ru ngelakuan hi ban shoot ocean ha 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 kulis punya kecil pelai por kecil tunjuk